Sang Hyang Wisnu Inggih, ini pengurum-urum nyanyi di Hayu Abdiswari ring dari tam-tam kadi asa puniki. Yen waluyang titiang ngaragan belini sakwawe Sang Hyang Wisnu sami sida nyalang mana resti nyelepulu tedun ke jagat pada puniki bali tantan dewan titiang sekadiasa puniku yen waluyang titiang ngaragan belini beli tantang waluyangnya jiwa permanen titiang ngaragan belini puniki jati beli bagus rere sayu waktu pisang tuh haragan belini sane bagus tur maning tuh kolintang peragnyang pisang dewek beli Prabu sang kalah sami nasakeman sapuniki beli sedherek niki sami sampun sewatek Prabune Asya sampun sida kasorang titiang make sampeyan kaget beli jani kenon banget pengabden dia mugi dumadak sane mangkin beli sane ngunggung badan langit dhuwur tanah yen sawangan utawi yen rerehang titiang sebetiking langit sedhuring tanah laris dosing hadeng yen rasa yang titiang ngarakan beli puniki beli tantang
Kan wenten sampun sanesida bacang nandingin aragan bilik-biliki. Rare semato tam monyene Uli sampune kali sapuniku Wucanan itu dihayu Wadiswari ngularis nemangkin dan tam-tam matuk nguduluran tuh suarang tahu atur nyanyi getar bisa nyanyi tam-tam lintang ratu ngajum titian ini nawa gelu-gelu di tiang ratu dewayu aksi sembah bakti di tiang Om Swastiastu kemudian dados banget angani ratu nyung-nyungang mukadinya dewek di tiang puniki ratu nyalampung gerombang geni iya ngerasa yang di tiang kadiasa puniki runtuh wacanane ratu Antari wangli ngerarisi ratu nuludang di tiang mereka kegobong mapuni Mulanayan anak wikan ingin yakti kadesa punika wiwekani desang marago peratnya mekadinya ngani ratu pengalame naya Mujalaran meraris pengurum-urum sakemon Mudaging nayu winayu isane samar kadesa puniku ratu dewayu Mano setong ada riri yen rasa yang tidak sakemon becikang biar sayang atur tiang puniki ratu dewayu sami manusane sami wenten ring jagat pada puniki jatinya pun dan wenten sami peratnya dan wenten jamani sami ririh ya dema pada ada bodoh doning
sesenengan nyani jadmane sami sane wenten iki jatinipun bingung. Jatinipun bingung butuh punika ratu. Bodoh kesukaan Ngelarisane banget ngewatuang jadmane bingung utawi wenten sios kesukaan utawi kebudayaan jagatipun. Neka tali sesenengan jagati utawi kebudayaan jagati punika pinaka pengingketan penegulan asing-asing manusia manesti ke jagat pada puniki ratu. Mati hidup ngawin oleh kemang jademang mawinannya wenten jadmane sane kantun mahurip rawis wenten sane sampun sida padem sane padem punika malih mangeresti ke jagat pada puniki duning nabi punika ketiket ketegel riantuk sesenengan utawi syukur kebudayaan punika ratu Dewayu.